P moderator le kan just zom tak tak te le helai huna kan hun man min thlir tu te ma sain red house team ai on chibai kan book thale chewani a hei kan topic a kan lutran ngal menga zutel lo hian tourism hi thang thei lo ani a tourism chu ma sain all sam theyang merin soifia an tumta ila mishing te mani om hun ngai renga om reng lova na thilani mo mani dule chakna wanga zin khothong tipon soitaila shethiam all sam zongin sta chuan engwange mi te chu kan zin khothon thina engwange hunda te kan kalthin kan ti chuan thil thar ton du na wangte mani rilu in ti thoven nan te kan kalthin ti ila aswal tampui om love chu wang tak chuan zin mi te chuan eile inten du tuin zule sa chen tak tak te po anom thin ani ti chuan in tourism hi poimo hle a economy thanna na thil poimo tak pakhat te jinga mi ani a tourism ma son na hiram ma son na thil poimo tak ani ti achiang hle ani tin zinmi te nan tlona sat ramte han entaila world tourism ranking atanga landanin ram tlona sat deuh te France ramte Spain te USA Turkey China Germany ti te han entaila heng rama te hian zoo khapani em ateu lo mai zoo an zuara zoo Bible tong takin wain nei tui berber ramte ni lomi pi moderator chunga tangte a langchiang taber mai chu tourism le zoo hian in kai hnoina thuk takaneya zoo hi tourism thanna hian apoimo hle ani ti achiang hle ani chuanin heng ramte maibaka India ram chung hanen tel le taila state lo na sat ber te heng Tamil Nadu te Uttar Pradesh te heng ate po hian zoo khapani reng lo mai ni pi moderator heng atanga thil chiang tak lang chiang mai chu tourism thanna huna reng zoo khapani lo ti hi ni pi moderator chumi ni na chuan tourism zutel lo hian tourism hi a thang thei ho lo ani ti hi a chiang hle ani zu hian mishinga hip khom thei tam thei zia chu Mizoram chung mai lo ai zol pon en taila rangwam le phun chong ten en taila ni ti mi tam takan liam thasung thin lo mi pi moderator henga tanga lang chiang chu zu hianin mishing te hip khoma henga ha cholna na zong te antama tin research gate tina atar landan phei chuan heng khwalzin kan ti tourist kan ti te hianin an summan za som pariat za som ni don aniang chu chung te chu heng eile in le drinking beverage kan ti zu le akai hnoi lampang leina hian an seng thina hemi aya an sen tamna chu accommodation chau kha ni ta chungwang chuanin tourism le zoo chungchanga hian zoo tel lo hian tourism hi athang thei lo ani ti kha kan din na ni kha ron din pui ne ka lo me pi moderator he hun thamin pe ka wang hian ka lo me pi moderator zoo tel lovin tourism hi athang thei ni me lovin zoo tel lovin tourism hi alo thang thina alo chuna thang mek zel bokani zoo tel lovat tourism tran thei zia chu tuna hian ni la sang ni som ni pahnia khan Qatar zoo in ngai mi alo narama FIFA World Cup an ho sakhata khanin Qatar tan chon tourism an nga na ber kum ang hialani khatiang zong te kha tourism hip khom tu chu khatiang event khani chu ta tang chon chui chiang Spain le France le German tiron soi Spain le French le German tiron soi Italy soi lu telang French Italy le Spain hi khovela zu tha ne yang ngai ani ma sen zu wangin tourism le tourist athang re lo an tourism ron than na chu Formula 1 racing Spain le Italy hen race track nei thaber ania chu ta tang chuan ni tourist an hi plu ni friends a po zu wangin minon lu ani re lo Eiffel Tower en tur om the roof om chu mai ba ka chun Notre Dame te polo om khatiang zong kha min an hu du wan le an en chak wangin tourist ho kha an kalzo kani pi moderator zu wang hen tourism mi athang re lo Western countries are large wal ho tuna han karon soi to tuna hianin heta pang Eastern countries in letaila sang ni pakwa avatar movie kan cheche me zong pol te kha aron chuaka China ra ma chon tourism lar ta chiam ta ni ngating eron lar chan kan ti chuanin China ra ma zu thau mi ani re lo China ra ma khan avatar khan movie a khan CGI atanin
Jiangjia mountain sau kha an manga khami wang khan khovel pumin an lo sia China rama khan tori sau an luta buan zo kani chutiang che chon Iceland rama en leang Iceland rama khanin sangni som April a khanin an tlang kang pakhat wangin Iceland ram moi jete ram that jete kha mi nan juk muwa an currency a lo tlom box si chu wang chon tourist ta khanin kalan chak ta emema an kal ta zo kani zu wangin an re lo mi in tourism kan kal wangin zu an ngai tu ma sangai re lo headline mun hi amoi headline mun hi a thai an culture diverse khovel pon kan soina sato globalization ni kan soini Mizoram globalization chu wang chon Mizoram alu tang mani ni sari khanin assembly house in budget session an nei khata po khan tourism chungchanga enge kan chief minister ten an soi kan tourism chungchang kan chief minister na asoi chu kan culture kan revive le hi asual na om lovin ka sia zu le sa chom lovin za om takin na ti ani chu chu nge an tir Mizoram po hian zu mangin kan tourism hi chom kan tum re lo zu lovin zu lo zelen ni chom kan tum ni chu po chu enge an tir thatu rei exo sangni somni patum khanin tourism village thabera thanani chu zu phalo lai le halin chu tiang bokin sangni som pakwa zuan khap kumzo sangni somni a khanin Mizoram tourist ron lu nem kumberani mi singriat lai akum ma sa sangni som pakwa zo tang khanin anon pung chu ti khop chonin zu tel lo hen tourism hi athang theini Mizoram a kan mu sapra ma kan mu chu mai ba ka chon Istanbul te Malaysia te Qatar te zu phalo na rama hen tourism alar le si zu tel lo hen tourism thang thelo se pi moderator chung rama te chuanin tourism hi athang lian thei zo nem ni chu zong chu ka sei ngai nin ka sia kalome manager tu hi khomai ka zonang na zon na tur app chhe deuh hi om se o na van zia chu lom na zon na chhe deuh hi om se aDumAVar om alom nge chu na zong te tan le na tho tur nei te tan ba ka fakna chi shang da chhuana nia mamoi ne mo faknai da chhuak du ni chuan kan lo pui thei renga che aDumAVar itana changkai lor khom tu kazir lai pui duam tak kan zir ti tu za om le moderator za om tak te u che be ka bung non le cheu tuna henin kan topic kha zu tel lovin tourism athang thei lo ti ania hemi kan shia chian nan chonin zu le tourism in kai noina hi shia chian hi poimo ka ti phota za chonin Mizoram hi dry state India ram chunga panga te jing Nagaland Lakshadweep Bihar Gujarat le Mizoram hi dry state anga chiarania omjia chu hemi ram chunga hianin zu siam asem ashal le alei po hi khap burania chumi an khapna zum tur chonin sangkha chakwa som kwale panga khan the Mizoram Liquor Total Prohibition Act te khan local pui to amai ro chu sumle pa Mizoram Mahar Sarawang khanin sangni le som pali khanin Mizoram Liquor Prohibition and Control mang khanin dan noya phalna chin kha om le sangni som pakwa le somni le pania te khanin Prohibition Act le control rule te khasiam thale an lo siam thale nok noka omzia ber chu zu hi khap tak thai ani lawa ram hasona na poimo ti hi ta hena langchiang emema doctor ge be chunga soidana tang chuanin mishing nunna sisel na le antorna te hi antorna te hin angong don lo ni chonin sum tam tak chu chan kha poilo ati zo kani amai ro chu adik tak em han en don tai la hemi zu an shal lo wang ringo thianin kumtin in viable se som ruka tanga som sari don an chana chu anju khap wang atanga anju khap wang ringo ta tang khan ni ta ayan anju khap atang hianin thatna chu anei te me umai ma sa chian na tam tak anei bokani a thatna te chonin mishing in zu an in lawa an lo in tlem na ka chonin an sel na tan po poimo zo a that pha jok dona an dil ru len taksa po in lo that pha jok don ni ama ero chu zu an khapa wang khanin mundang tam taka han tor na kha oma mitam takin na an cha nga entertainment industry le amusement sector anga te zu an khapani ka chonin an shal chuak thei don silawa dan noyanga ka chon chu wangin a sector ang jong pum pe khanan kharanga ipha na mitam takin an cha nga motor khal tu te asiam tu te le a shal chuak tu te khan na an nei lo phanga sumalut lawanga chonin ami pui ta chon an tuar le thau dona ata atira tor lo an tum na kha athok le thei don lo ti kha lang chiang em ni tourism ne na in relate na ber chu mi pui kan leader in lo soi to ang khanin tourism jin kwal na chan ber ka chu jin thoven nan te namdang an nun dan an thil ayan in te han zir chian nan te khan ania chunga chonin an eile in hia poimo emema tuman ram na an ziran mani to me ni loin an raman thil me le chin zu ang te po khan tem don ti kha chiang sa ni heta hianin India ram ringo ta po hen sang ni som ni le pakhata khanin zu a hianin US billion dollar 52 here zuwa tang ringo thian an lo chok to chu rampum pui lo tanga 2% ani ti
ta hianin a document in ka lo ne ya chuanin tourist a hian a let thum don chuang hi an lo la lut to chu 5.8% ania asum fa zong hianin $178 billion ania chu darang alang ringa chu zu mang ringa tin tourism hian atipung ti hi lang chianga tourism te lo chuanin zu kan chal lo ni kha chuanin a chiang sa chu ramin poisa la lut don lowa ramin poisa lak lo na kha chuan ma son na tur dang te kha nei don lowa tourism in India rama khan lo ka khan tum don lo shim shima chu wang chuanin zu ha om lo kha chuanin tourism kha an om thei don lo shim shim ti kha alang chiang ani ka lo me pi moderator ka lo me ka ma mi kha na thu soi kha un ta ka ngai thak khanin zu khap kha ron fak zeu ti kha ka ron point chok du ni e oh chuan pi moderator avar lam khan ram tourist nga khan friends kha an ron soi ni e dik United Nations World Tourism Organization in Atarlan dan khan sang ni som ni pakhat ataka som ni phani chungin tourist nga be ram kha friends an nia ma se khami kum chung ve khan an alcohol consumption per capita kha 0.83% in atlan hiam ti karon soi du ni e chuan adot le chuan Tamil Nadu te kha ron soi ya oh sang karon soi le du bok tu sang hi som paruk kum khan ahun laya Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalitha Khan an state chunga zudor zanga lai akhar saka khati chungpo khan India sang i som hi pakhat lo thlen me kha chuan India rama tourist nga ber state ani chuan adot le chuan kha dry state te kha ron soi le oh dry state Lakshadweep Gujarat Nagaland Mizoram Bihar hei India tourism statistics sang hi som ni pani ati tang chuan an domestic growth rate hi tourism changa an domestic growth rate hi apun dan an soila Lakshadweep hi 289.95% in apunga Gujarat hi 26% Nagaland hi 118% Mizoram hi 182.4% ani chuanin hei Mizoram tourist arrival data hi kan neya atanga langchiang chu MLPC an man kuma tang hian foreign tourism hi zakwa paruka tang zaria som ruk pania atlan hiam domestic tourism nge kan ngai poi zo foreign tourist ho kha karon zo du boka chuan MLPC ti chia zuan khap le kum som pakwa tanga som paruk hi chu hen en taila ta hian kan foreign tourist nei za thi sang hi za somli pathumania he ti langchiang em chu Mizoram ngei po hi zutel lovin tourism hian kan thang mek zelbok ti karon soiduwa chuan zule sa hi o an soidana kha chuan Mizau khozin veiwa khau dule chakna atia zu hi mi zong zong in kan dule chak ani em ti kha karon zotel du bokani chuanin tunlaya wellness tourism hi athang wellness tourism chu in shet lo takin ashil fiana chuan tourism with the purpose of physical emotional and mental well-being ania hi athani athanga tuna nikuma a value a market value kha $915.77 billion ni in mithiam da chudan chuan kum sang hi som thum pakhata $, sang hi zathum som thum paruk $0.25 billion kai phathei tura beise ni oh kalome P moderator tourism hlotlin na hian te na chinghi anaya chung te chu profit revenue le customer satisfaction anni MLTP ek kha kum sang hi le som pakwa mangchan ania amang kum sang hi som pakwa changa kum sang hi som ni session khan tourism achang hian cheng noi thum panga le point pasari bial an muwa sang hi som ni pani achanga sang hi som ni pathum session khan noi zani som kwa pasari point parok pasari atla ni mani le P moderator kan opponent te team leader khan hai soi chat ka chu aron nei ve hlom viawa tourist destination lar hai Qatar ti taila sang ni som ni pani khan tourist su anga ber ngei mei adik ama ero chu sang ni som ni pani khan Qatar khan World Cup an thlenga World Cup official sponsor kha Budweiser an ni friends hi wine wangin an lar champagne ti hi friends khuwa atang friends kho pakhat atanga la kani Italy hi zu wanga lar an ni lawantia ma se Tuscany event ti khawma khata khan lo rampum huap wine tasting function an nei ani Barcelona
tourist tam zok hian a Catalan wines wanga Catalan wines alar le ai an in chak wanga kal an ni kum sang ni le som pali August khan Kerala hian dry law among chana chuanin chu dry law hnuaia kha dry law hnuaia chuan zu chuan khap nge mai amai ro chu July sang ni le som pasari khan heti hian an chief minister ding lai chon soi ni the state incurred heavy losses due to its tourism-based economy being severely affected by prohibition. State chang kang zok an nia tourism po history an nature zok. To the state chang kang zok a mithiam zok ina ang hong an soi thei zu Mizoram heta lo hnial ve vak kha om zia om loin ka sia. Chuan Sikkim le Mizoram contrast endonila sang hile som period khan project crore somli le paruk le point paruk pangaman peling skywalk kha Sikkim le Mizoram hena pe kan nia Sikkim chuan an that pui Mizoram zu sei te langai lo zu khan eng ma in nam hnoina nei lo ta chuan eng ma siam chuan nei lo chu ti angai chun noi somli le paruk point somruk panga chu Mizoram in an tui tak zu siam nan brewery ta kha lo siam tai la phal vek ani to MLTP draft rule kum sang ni le som ni pan hi khan phalna an pe chuak vek to champagne champu wine Mizoram in a pe chuak ve thei to chuan kan opponent te khan zona khan ron raisa mi zong du le cha kan yem ti khan ya ma se ani kher lo o ni chuan ni lo ama ero chu ha ati dam ve e tourism hian zu hian tourism ati ma son lu to ke chu kan ti lo nga ma se assam ni la Mizoram atanga asama kal khuan Mizo thalai ten kala zuan zukina dam lo se dam doyan kala poisa asam ramin an mu an mani ramang hong lo poisa an mu kha tourism ti ma sonan an mangmei ni ti kalo soye kalo me moderator kahma aron soi khan in tourism le relaxation hi asiat pol deu ni in ka sia ni e go hatia chon mizo te chu kan kal hnem nge yelom ma se tourism angin min chiar ngayem ai Assam ram hian in tourism angin achiar ngai lawa relaxation angin achiara khatianga tourism a revenue alut lo khanin anmani general revenue alut tlang hai pop ani chuwang chang kha chu pom lo thei dan chu atam me in ka siani tin Italy po khairon sei ta a ni e Italy hian tourism revenue chuanin euro million sang sari zani somnga pathum aneya chu anram GDP chu chuanin 10.2% ani ma sengin khatiang zongzonga khanin alcohol consumption wanga mi in thilan lo ti chate khang zongzong kha siam chat levek angai si a chumi siam chatu chuanin kumtinin chorwal chuan euro million zaruk sum kwa pariat hi ada shanzia angaya hi profit ani theilo shim ani chumi ron siam rem tur chuan tuna han greenfield project hi aron kalpuya hian in alcohol consumption aron ti hiam an be se le ngala chuti chung chuanin Mizoram he state klom te a hianin a state at saying po in zoo kan la in thiam lo na hianin alcohol consumption hi kan kalpuyang mo kan ram kan siat pha thenia tin chu me ba ka chuan karon soiden du chu Vatican City kan sia anga Vatican City chu ramte takte ni ma sengin khumi ramte takte a khwanin bar pakhata oma chu darlia a in khar sia chinani hell lovin ma sengin khutela ya kalte khwanin kutela ya khwanin tourism hi 83.6% lai an nei chin ni achuta ni a chutianga tourism tam taka chuanin an tourism revenue hi an GDP chuanin asan pha hle bok ani tin France rampo khairon soya ni e adikalom ma sengin tourism ma chuanin kan soitel tu chu domestic tourism hi om domestic tourism ma hianin French mi te hi za asum ruk lai kal ani a chutta za asum rat panga chuan Disneyland an tlo china chuta chuan an domestic gross chu billion za som panga ani chu an domestic growth kan chut khanin Disneyland a hianin zoo aken hello chunga kan englo thina te po chuan zu hi mi khon lom nan takan manga chuan zu tel lo hian mi zo nun kha fam kim lo le thina ni ti kan sia
chuan tun huna hian festival sang an thuriam festival ti te tourism hip nan kan ti kan lom thin chunga te chuan zupui zufang ti te in tur te alo om ve thin chung zupui zufang ti te chung hang chuan mipui tam tak te po an kal pha ve thin ni te na langa chu wang chuan zu te lo hian tourism hi akal tak tak theilo ni ti kha kan din nan ani chuanin zu hi om talo se tourism hi athang in kan ring lo ani ti kha kan din na ni le ani chuanin kan han tang lutuk lo na kan han sei lutuk lo na kan tumpui lam te po hian tourism than nan zu zot hi tha an tinin kan hria kan lo me P moderator ama ka soi pui te le ke ma boran soi po kha atok ka tia aba ron angai ron soi non ne kha tu chu ka ti lo na chu ka ron soi thale yang tuna khan in Italy Spain le France te kan soi ta anni chuanin champagne te la ran ti ma se ka soi ang khan nge France kal tur hian champagne in turingotin Italia te po chu tiang zu in turingot kan kal ngai lo shim museum delivery khovela museum lian ber pol en chak wang Eiffel Tower en chak wan an cuisine wang chu tiang zel chu ani tuna khanin an manina anon soiber chu kan position za om takte khanin tourism hi zu wangin athang theilo ti hi anon nem het re lo tourism hi akala zu hi ram tam takin profit nan manganon ti meizo kani zu wang hen tourism hi khoira mangi athan tak ti anila atlem zo kan ni a om an ni pon tero te an ni mizoram a phejon la lu donila eng zu nge kan ti veng zu fang chete pakhat himo eng wangin nge kan foreigner tourist lian tak te hian in Italy ramami zu changkang tak anin thei an ram chunga in import thei reng kha khatiang wa in turingot khan ngatinge ramdanga an kalang ani re lo ramdanga tourist an vani chan chu experience kha ani until wa ton thei kha ni tradition dang culture dang an in dance style dang khami an wa ton du wang kha ni zu kha ni re lo lifestyle dang ramdanga wa om wang kha ni zu wang in tourism hi athang lowa ma se tourism than na chuan zu an khap lo chuan zu chu alo hluar ve zel thin chu khovel dan ani thil engkima zuwa cholo poni tho population ngatinge tourist an nom tamlai chun a than thut tu zel a chun chu mipuyan tam thlatalom khatiang chi khanin mipuyan tam chuan zu konjam tumpo alo tam me profit tam me ni zu wang ringotin tourism thang ngai lo shim chu tiang bokin soju te po kan hria sake te po kan hria japan ate I South Korea te po an inhem ma se khang wang khanin an la re soju in turingot le sake in turingot in Japan ra mai kal don lo South Korea kal don lo an mani culture ve experience turani an yukata te an kimono va hatur te an cherry blossom va en tur te an cuisine va taste te South Korea po an hanbok va hatur te ni ikal don ni zoo in tur ko di kallo an life va experience ve tur ni ikal don kalome hatin en chapa Hey, tlan ni lo wa. oh hey Hey, kho. Hey, aDumAVar app dahil ni mo sa siyang ulsap na kay biyak tahin turin number na kung ve kalom naruak in luato restaurant mystery check up picnic spot le ahadang pot tamlutuk hey imo mo ber biyak tahin turom kom na ni top me tuna po current talom renga call me ito tsew in tlan daw ni ni chuan futsal po rem lo sebuk le ngal thailom aDumAVar ita na changkay lor kom ru